ансамблі дайыма Крым бойынша концертлер бері. Uzak koylarga bara, yani bizim seyircilerimiz canlı seslerini eşitsinler, canlı yırlarını eşitsinler. Onun için bizim işimiz, vazifemiz budur. Her bir insana şu öz sanatını bağışlamak, alıştırmak, sevindirmek. Эта программа с успехом проходила у нас во многих регионах Крыма, ну и теперь, можно сказать, почти что в самую дальнюю точку мы хотим все-таки добраться и показать, доставить людям удовольствие.